Pozdrav još jednom, poštovani gledalci, igrači ekipa, odnosno osnovnih škola Mihajlo Petrović Alas i braća Baruh izlaze na teren u pratnji arbitra Miodraga Mitrovića. Dakle, ponovo smo slikom na terenu fudbalskog kluba Polet Dorćoli. Uskoro će početi drugi polufinalni duel ove premijerne sezone Arenine Lige šampiona za opštinu Stari grad. Ispratili smo prvo okršaj između Kralja Petra I i Vuka Karadžića. Vuk Karadžić je ubedljivo slavio rezultatom 4:0 i dosta onako olakšao sebi posao pred revanš meč koji je sutra na programu, a mi ćemo u nastavku pratiti duel timova sa pozicija 2 i 3. Dakle, Alas koji je taj prvi deo šampionata završio kao prvi pratilac zapravo Vuku Karadžiću, tim koji je osvojio ukupno 30 bodova u tih prvih 12 mečeva i ekipa koja je poražena jedino od lidera na tabeli od maločas spomenutog Vuka Karadžića. Sa druge strane, na poziciji 3 osnovci iz braće Baruh, ekipa koja je osvojila 21 bod u tih prvih 12 mečeva i tim koji je oba puta, dakle, kada je na suprotnoj strani imao osnovce, odnosno vršnjake iz Mihajla Petrovića Alasa, izlazio kao poražena ekipa. Poslednji put su igrali početkom maja kada je Alas slavio rezultatom 3:2 i zanimljivo je da ukoliko takav pristup budu imali osnovci iz braće Baruh, moći će da se nadaju prolazu u veliko finale. Naime, Baruh je tada vodio rezultatom 2:0, dva gola koje su postigli praktično do 10. minuta meča i nakon toga sebi su dozvolili dosta lošiju igru i primili su 3 gola, dakle, kojim je Alas došao do nova 3 boda, ali svakako da trener braće Baruh, odnosno Ana Popović, poznaje recept kako da se nadigra Alas na suprotnoj strani, odnosno kada su osnovci iz Alasa na drugoj polovini terena. Za sada posed za osnovce iz Baruha, nije to dobro izveo Stefan Rašljanin, prilika za kontranapad u ovim trenucima osnovaca iz Alasa, nekoliko dobrih dodavanja i potencijalni problemi za golmana Andriju Ignjatovića koji je dalje strpljiv među svojim stativama i uspeli su na kraju njegovi saigrači da osvoje posed, trče već na drugu stranu i uputili su udarac ka golmanu Vuku Đukiću koji je pokazao takođe da je od samog početka ovog duela dovoljno spreman i fokusiran. Nekoliko driblinga sada Andrije Jeftića koji je pokušao i uspeo na kraju da centrira, iako ispred sebe imao protivničkog fudbalera, međutim poslao je tu loptu direktno u ruke golmana Vuka Đukića. Ponovo gledamo tu intervenciju čuvara mreže nominalnog domaćina, odnosno osnovne škole Mihajlo Petrović Alas. Još jedna sjajna odbrana. Sada dosta bolji udarac, gađao je tu bliži ugao Andrije Jeftić ovoga puta. Sreća za golmana Alasa da je bio nešto bliže toj levoj stativi. Uspeo da zaustavi udarac, ali nije sprečio da lopta završi u korneru iz kojeg sada prete osnovci iz braće Baruh. Odlično zagrađivanje. Delo je da će ovo biti drugi vezani korner za izabranike Ane Papović. Dakle, na drugoj strani treba naglasiti trener osnovne škole Mihajlo Petrović Alas, Nemanja Knežević. Čovek koji je izabran za najboljeg trenera meseca aprila, kao i njegov igrač Relja Janković. Ne tako dobar korner, odnosno nisu ga tako dobro izveli osnovci iz braće Baruh. Išlo je to po travi. Pokušava ovde na jedan dobar način da Andrija Jeftić prevari protivnika. Pokušao je da provuče tu loptu kroz noge. Nije uspeo na kraju u tome i krenući iz svoje poslednje linije osnovci iz Alasa. Pod pritiskom je bar do ovog uskoro 4. minuta nominalni domaćin, odnosno tim, kaže, koji je svega 2 puta poražen do sada u tom ligaškom delu. Odličan potez Đurđevića. Traje ta borba između njega i Lukića i na kraju je kao pobednik izašao fudbaler braće Baruh, odnosno desetka Đorđe Lukić. Arbitar Mitrović ipak pokazuje da će u nastavku biti aut za ekipu Alasa. Prvi put kada su se sastali, Alas je bio dosta ubedljiviji, pobeda 3:0. Čime su praktično naneli prvi poraz osnovcima iz braće Baruh, koji su dobro počeli ovo prvo izdanje Arenine Lige šampiona za Stari grad. Braća Baruh čak 3 od 3 su imali na početku šampionata i onda je došao taj
poraz od Dallasa koji ih je pomalo promrdao. Ali je ostao konstantan ovaj tim, zaista o tome svedoči i broj bodova, dakle 6 više čak od te pozicije 4 na kojoj su se smenjivali zapravo Kralj Petar I i Drinka Pavlović. I sa koje je zapravo ova škola i došla u nokaut fazu i igra polufinalne duele. Inače, finalni dan, odnosno 8. juna će se igrati veliko finale, kao i meč za 3. mesto. Relja Janković sada, dobar njegov prijem, uspeo je da zaobiđe dvojicu igrača. Pas na stranu, evo ih problema. Međutim, imao je i sreće pomalo Andrija Ignjatović koji je otišao tamo da pokrije levi bok. Pošto je Uroš Stajkić šutirao preko gola, ali lider pravi na terenu Relja Janković započeo je akciju. Lopta koja je krenula iz auta, videli ste, nekoliko koraka unazad, potom pas na stranu i potencijalno sjajna završnica za osnovci iz Zalasa koji nisu iskoristili priliku. Mogu da sada prime i gol na suprotnoj strani. Uvek neugodni trenuci kada ekipa ne iskoristi svoje šanse pred protivničkim golom. Ostao je višak na levoj strani. Udarac Đorđa Lukića koji je na kraju Vuk Đukić preusmerio u korner novi za braću Baruh. Videli ste, gađali su tom loptom tamo Stefana Rašljanina. Pogađa lopta ovde u ruku Šimića. Solidna pozicija sa koje mogu osnovci iz braće Baruh da priprete Vuku Đukiću. Videli smo danas jedan pogodak iz prekida. Postigao ga je Kosta Janković u redovima Vuka Karadžića u tom prvom polufinalnom duelu. Dobar udarac, ipak lopta na kraju nije stigla do Vuka Đukića. Još jednom preti Andrije Jeftić. Veoma snažan i precizan udarac levom nogom. Još jednom Šimić. Lepo je podigao tu loptu Stajkić. Nekoliko njegovih driblinga, vratila mu se lopta još jednom. Relja Janković. Sjajno je tu loptu proturio, ako ne grešim, kroz noge protivničkom igraču. Napadaju sada po desnoj strani ovde fudbaleri iz Zalasa, međutim ovaj šut je na kraju bio izblokiran. Proverit će arbitar Mitrović da li je sve u redu sa Krivokućom koji se požrtvovano zaista postavio kada ga je pogodio taj šut. Sve je u redu sa dečakom iz osnovne škole braća Baruh. On će nastaviti ovaj susret, ali su ubrzo ostali bez lopte izabranici Ane Popović. I to je ono što može biti potencijalni problem, dakle u situacijama kada imaju posed, ukoliko ne budu iskoristili svoje šanse, dečaci iz Zalasa će itekako znati to da kazne. 8. minut susreta. Ostaje bez lopte tu Lukić. Rašljanin. Strpljivo započinje novi napad kroz sredinu. Slobodan je tu Krivokuća, ali ne dobija pas. Vraćana lopta na kraju u poslednju liniju osnovne škole Mihajlo Petrović Alas. Odlična lopta i centaršut pre svega koji je pokušao tamo da pronađe Mateju Šimića koji je bio pozicioniran na drugoj stativi. Posle ovu loptu videli ste Uroš Stajkić. Malo je falilo zaista da vidimo i autogol iz ove prethodne akcije. Na kraju ipak korner za izabranike Nemanje Kneževića. I sjajna transformacija zaista u trenutku kada su igrači u zelenim dresovima došli do lopte. Osnovci iz Zalasa su se brzo skupili tu na sredini terena i ponovo osvojili posed, započeli novi napad. Lukić.
bez nekog konkretnijeg rješenja. Nije podelio pas, već je uputio udarac ka golu rivala i na kraju obezbedio korner za svoj tim. Visok intenzitet do ovog 10. minuta, zaista mnoštvo napada na jednoj i drugoj strani. Pokušao iz okreta tu Vuk Krivokuća. Međutim, nije lopta ni došla do njegove noge. Ozbiljnog rivala je osnovna škola braća Baruh imala pred ovaj duel nokaut faze. Oni su odmerili snage sa liderom, odnosno ekipom Vuk Karadžić. Nisu se tako dobro proveli, na kraju poraz 8-1. Ali su svakako osjetili taj visok nivo fudbala kakav mogu da prirede Vuk Karadžić i svakako Mihajlo Petrović Alas sa te pozicije 2. Nezadovoljan u ovim trenucima Relja Janković nekim odlukama na terenu, ali svakako napad za njegovu ekipu. Finiš prvog poluvremena i dalje miruju mreže. Odlična akcija tamo za Lukića koji je utrčao u prazan prostor, ali ostao bez lopte. Nije uspeo da pripreti na drugoj strani ni Uroš Stajkić. Odlično defanzivno orijentisane za sada ekipe. Vidimo i podršku sa tribina. Nešto više gledalaca u odnosu na taj prvi polufinalni meč. Krenut će ova lopta iz auta. Još jednom u kadru Uroš Stajkić. Možda je najbolja šansa za nominalnog domaćina ona akcija kada je Uroš Stajkić šutirao preko gola. Gola koji je, dodaću, bio potpuno nebranjen jer je Andrija Ignjatović krenuo ka toj desnoj stativi kako bi zatvorio prilaze. Lepo je ostavio Šimić da ova lopta napusti teren. Korner će izvesti Relja Jankovića. Ko drugi? Lepo je to poslao na drugu stativu. Na kraju udarac glavom koji je uputio Aksentije Dronjak. Dosta neprecizno i lopta je završila u gol autu. Vidjet ćemo ko će od ove dve ekipe na kraju posrnuti u finišu prvog poluvremena. Uvek neugodni trenuci. Sada dobra akcija. Lukić je šutirao. Odlična intervencija golmana Vuka Đukića. Lopta je u igri, pas na drugu stranu. Dobar na kraju prijem Krivokuće. Ipak je morao da načini nekoliko koraka. Adam Đurđević je tu bio blizu. Ponovo Krivokuća, sjajan prodor po levoj strani. Krivokuća još uvek uspeo da centrira, ali direktno lopta odlazi u ruke Vuka Đukića koji je sjajno intervenisao u prethodnih 60 sekundi. Sada je ispratio strpljivo ovaj napad, ali treba istaći i onu odbranu kada je imao praktično situaciju 1-1 sa Đorđem Lukićem. Sjajan zaista pas kroz sredinu i očigledan pad koncentracije, lopta koju nisu očekivali izabranici Nemanje Kneževića. I ono što svakako odgovara osnovcima iz braće Baruh jeste da što duže ne prime pogodak, tako rastu svakako šanse da u nastavku meča i možda nadmudre svoje vršnjake, odnosno igrače iz Alasa. Strpljivo ovde Rašljanin napravio je nekoliko koraka, poslao loptu na stranu i potom nešto između udarca i dodavanja za Đorđa Lukića koji se ponovo sjajno kreće u kaznenom prostoru Alasa. Poslednjih 2 minuta fudbala na terenu fudbalskog kluba Pole Dorćol, svakako u okviru prvog poluvremena ovog meča. Dronjak, pas kroz sredinu, preuzeo odgovornost tu Relja Janković. Nekoliko njegovih driblinga, Relja Janković pokušava tu da prevari dvojicu igrača i na kraju je ostao bez lopte. Sigurno da će igri Alasa dodatno značiti koliko se dobro na terenu danas osjeća njihov lider, odnosno Relja Janković, nešto što smo u prethodnom duelu i mogli da vidimo, naravno, u negativnom smislu kada je reč o osnovnoj školi Kralj Petar I Kožul, koji
se nije dobro osjećao na terenu, na kraju zaradio i crveni karton. Stvari koje zaista mogu da dodatno udalje ekipu, a sada ovde do vođstva na kraju dolazi osnovna škola Braća Baruh. Sjajno je prošao kroz sredinu Vuk Krivokuća. Udarac levom nogom koji ovoga puta Vuk Đukić nije mogao da odbrani. I kažem, trenuci, odnosno finiš, da li prvog ili drugog poluvremena, očigledan pad koncentracije, suviše prostora koje je imao kroz sredinu ovde Krivokuća i na kraju sjajan pogodak za fudbalera Braće Baruh. Vođstvo koje može i tekako da znači pred odlazak na odmor. Ne možemo zameriti svakako golmanu Đukiću koji je imao toliko dobrih intervencija u ovih prvih 15 minuta. Na kraju ostavljen sam i ponovo situacija 1-1, ono što nije uspeo Đorđe Lukić. Na kraju jeste igrač sa brojem 3 Krivokuća. Može biti zadovoljna svakako Ana Popović u ovim trenucima izdanjem svojih igrača na terenu koji traže prvu pobedu kada je Alas na suprotnoj strani u ovom šampionatu, odnosno Areninoj ligi šampiona na opštini Stari grad. A sada je označio arbitar Mitrović kraj prvog poluvremena, ostaje u kadru Relja Janković. Ljutite njegove reakcije, sigurno da će nominalni domaćin dodatno popraviti svoje izdanje u narednih 15 minuta, ali Braća Baruh odlazi na odmor sa golom prednosti koji je postigao Vuk Krivokuća. Dosta dobra partija zaista i jednih i drugih. Statistika na koju možda nismo navikli, odnosno ni jedan udarac u okvir gola izabranika Nemanje Kneževića. Dozvolio je sada početak drugog poluvremena arbitar Mitrović. Silovito kreću od samog starta osnovci iz Alasa koji su u minusu. Pogodak za Braću Baruh u samom finišu prvog poluvremena postigao je Vuk Krivokuća i na neki način krunisao zaista dobru partiju, odnosno dobro izdanje tokom prvih 15 minuta i uopšte zanimljiv pristup. Dosta bolje igraju osnovci iz Baruha u odnosu na taj prethodni meč kada su odmerili snage sa ekipom, odnosno osnovnom školom Mihajlo Petrović Alas. Rekoh, imali su 2-0 tada do 10. minuta, ovde su izdržali čak 15, a da ne prime gol od prvog pratioca na tabeli u tom ligaškom delu šampionata. Nekoliko driblinga Lukića koji je imao zaista odlične šanse tokom prvih 15 minuta. Rašljanin sada iz druge linije. Popović, dečak koga nismo gledali tokom prvih 15 minuta i svakako da će malo rasteretiti redove Ana Popović. Pogađa ovde lopta još jednom u glavu Vuka Krivokuću. On je borbeno stao ispred udarca protivničkog igrača i tokom prvog poluvremena kada je morao igru da zaustavi arbitar Mitrović. Dobar sada pas, odlična šansa, evo izjednačujuće gola. 17. minut, strelac je Aleksej Milić. Sjajan pogodak, ali treba napomenuti zaista Relju Jankovića koji je tu sačuvao loptu. Lepo je bocnuo desnom nogom i obezbedio zapravo šansu za svog saigrača da donese izjednačenje. Nepuna 2 minuta, dakle, u drugom delu i imamo izjednačenje. Dakle, posrnuli su očigledno osnovci iz Braće Baruh. Zanimljivo je sada kako će se ponašati u nastavku i da li će Alas zaigrati onako prepoznatljivo. Pogađa lopta sudiju. Dosta bolji u ovim trenucima vremenski uslovi. Vidimo da Nemanja Knežević više nije u jakni i sigurno se bolje osjeća nakon ovog izjednačujućeg gola. Dakle, Alas se u velikom stilu od samog starta drugog poluvremena vraća u igru. Udarac tu Šimića koji je osetio prostor, prosto ga je povukla lopta i na kraju šut koji je otišao pored leve stative golmana Ignjatovića. Rašljanin će započeti novi napad, dečak
koji svoje šanse u protivničkom kaznenom prostoru najviše traži iz prekida, pre svega zbog visine. Sjajan prodor po levoj strani, na kraju ubačena lopta, međutim daleko je bio od nje Uroš Popović. Novi centaršut Vuka Krivokuće, koji je pokazao zaista da može biti dominantan igrač duž leve out linije. Šimić. Đurđević. Ostaje ovde Đurđević na travi nakon duela sa Rašljaninom. Deluje da će biti gol out za osnovnu školu braća Baruh. Kažem, sutra se igraju revanš mečevi, duel u kojem će kralj Petar I pokušati da nadomesti taj minus od 4 gola koliko je postigao danas tim Vuk Karadžić. Sjajna šansa, nekoliko dobrih poteza, ostaje na kraju na travi Lukić. Savladali su ga tu igrači Alasa, čak trojica njih. Popović, njegov šut, evo gola. Sjajne akcije i ponovo dosta prostora koji su ostavili osnovci iz Alasa. Sjajan posao zaista Uroša Popovića, udarac koji nije bio toliko snažan koliko je loše bio očigledno postavljen Vuk Đukić. Kasnije je tu Šimić, nije se dovoljno dobro isprečio ni Aleksej Milić, strelac izjednačujućeg gola i još jednom prednost za osnovce iz braće Baruh koje već prete na suprotnoj strani. Očigledno zadovoljni navijači na tribinama novim golom koji su postigli izabranici. Jane Popović. Dobar sada i u defanzivi strelac ovog drugog gola. Tu nadomak korner zastavice je već zaustavio protivničkog igrača Uroš Popović. Ulazimo u poslednjih 10 minuta fudbala. Inače će se po prvi put, odnosno od kako postoji Arenina Liga šampiona za opštinu Stari Grad ovog juna, igrati i veliko superfinale zapravo Arenine Lige šampiona, dvomeč u kojem će koplja ukrstiti pobednici dakle ovog takmičenja na opštini Stari Grad i Novi Beograd. Kada je reč o opštini Novi Beograd, tamo su timovi već izborili finale, odnosno igraće se meč između osnovne škole Mladost i Dragan Lukić, dok će se za poziciju 3 boriti Laza Kostić i Ivan Gundulić. Ono što treba naglasiti jeste da će pobednika tog superfinala Arenine Lige šampiona čekati veoma vredna nagrada u vidu posete utakmici Lige šampiona za sezonu 2026-27. Još jednom dobar Uroš Popović, koji se u padu praktično dobro postavio i sačuvao ovu loptu. Odlično su se zaista pokazali izabranici. Jane Popović nakon tog primljenog gola nisu uopšte klonuli duhom. Oduzeli su rivalu loptu na njihovoj polovini praktično i iz tog presinga je na kraju došao pogodak Uroša Popovića. Pozicionira se Đorđe Lukić u kaznenom prostoru osnovne škole Mihajlo Petrović Alas. 5 kornera su imali dečaci iz Baruha do sada. 3 su imali igrači Alasa. Žuti karton ovde arbitar Mitrović pokazuje Urošu Popoviću. Nadamo se da neće biti crvenih kartona kao u tom prvom polufinalnom duelu, kada je dvojicu igrača jednog i drugog tima morao da udalji sa terena arbitar Mitrović. Dosta snažno, ali i neprecizno. Ovde Mateja Šimić šalje loptu daleko preko gola. Ono što sigurno odgovara i Andriji Ignjatoviću, golmanu osnovne škole braća Baruha, ali i njegovim saigračima, dakle da rival na drugoj strani ovako lako ostaje bez lopti i bez akcija zapravo. Dobar okret Lukića. Nije ostvario bog zna kakvu prednost, ali i dalje posed za braću Baruh. Uporan je Lukić. Uspeo je na kraju da zavrne ovu loptu, međutim dovoljno strpljiv Vuk Đukić koji se izvio i loptu uzeo u svoje ruke. Dobar Šimić u svojih 5 metara.
Međutim, trojica igrača tu u zelenim dresovima koji su ponovo stigli do lopte i videli ste novi snažan udarac koji je završio na kraju pored stative. Ostaje u kadru Stefan Rašljanin. Minut je 24. Praktično se ne udaljavaju od kaznenog prostora osnovci iz Baruha, protivničkog naravno. Korner će izvesti Andrija Jeftić, koga nismo nešto puno gledali u drugih 15 minuta, ali njemu zaista malo fali da levom nogom pripreti protivničkom golmanu. Relja Janković, njegov pas sada spojenim delom desne noge, pokušao je da pronađe tu Šimića, koji nije bio na odgovarajućoj poziciji. Kažem, 10 Kalasa i ovde je loptu izbacio u aut. Dobro pokriva sada taj deo terena Šimić. Jeftić, evo njegovog udarca. Međutim, lako je to iskontrolisao na kraju Vuk Đukić i ponovo lukavo pokušava tu Andrija Jeftić, gađa bliži ugao. Prihvata loptu Andrije Gnjatović. Napad preko Aleksija Milića, koji nije mogao bar iz ove šanse da dođe do svog drugog gola. Janković, nekoliko dobrih driblinga, ali će ipak biti posjed u nastavku za osnovnu školu Braća Baruh. Iz te situacije zapravo kada je Relja Janković imao dobru poziciju i lepo onako promešao defanzivce ekipe Braće Baruh, on je obezbedio zaista sjajno, onako hirurški precizno dodavanje za Milića, koji je kasnije to pretvorio u pogodak, ali u nastavku takođe napad Jalasa koje, eto, Relja Janković nije uspeo da pretvori u nešto više, odnosno u novu šansu za gol. Odlazi tamo Relja Janković ka lopti, uskoro će biti korner za Alas iz kojeg će pokušati zapravo da dođu do izjednačujućeg gola. Rašljanin dominantno na prvoj stativi. Izlazna ovde putanja lopte. Sustigao je to Šimić. Šansa za udarac, dosta snažno, međutim nije intervenisao, nije ni morao zapravo. Andrija Ignjatović, pokušao je još jednom Aleksej Milić, koji deluje dosta nestrpljivo u ovim trenucima i pokušava što ranije da zaustavi, odnosno da završava akcije. Dobra šansa i prodor sada za Popovića. Nesebičan u ovom napadu, loptu je poslao na drugu stranu i potom stiže na drugu stranu terena, uspeo da izbaci loptu u korner, borbeni Uroš Popović. Sjajan posao koji je odradio ovaj dečak. Kažem, u 10-ak sekundi pretrčao je sa pozicije kaznenog prostora protivničke ekipe do 16 terca svog tima i uspeo da izblokira taj udarac, odnosno izbaci loptu u korner. Novi zalas, nešto bolje ovoga puta šalje loptu Relja Janković. Novi prekid za nominalnog domaćina, ovoga puta aut, međutim izvođač neće biti Relja Janković. Žuti karton i za Aleksija Milića. Strelca jedinog gola za osnovnu školu Mihajlo Petrović Alas do sada, 27. minut. Uskoro i 28. loptu polaže na travu golman Andrije Gnjatović, međutim novi napad će započeti Stefan Rašljanin još jednom. Prekidi i uopšte ono što odgovara osnovcima iz Baruha. Da što više vremena prođe u ovakvim dešavanjima, odnosno da nema igre na terenu. Povoljan rezultat koji u ovim trenucima bar nose u revanš meč, dakle tog polufinala, izabranici Jane Popović. Šimić, pas na stranu, a Relja Janković sada kao organizator već sa svoje polovine. Dvojicu igrača ima ispred sebe, uspeo je da ih zaobiđe. I dalje Relja Janković. Sustiže ga na kraju borbeni Stefan Rašljanin, koji je dosta bio dominantniji u tom duelu. I uspeo da zaustavi 10 Alasa.
stub odbrane svakako u drugih 15 minuta. Stefan Rašljanin, njegov pas na sredinu, nešto jača igra i pre svega duel zbog kojeg je napad zaustavio arbitar Miodrag Mitrović. Prekršaj tu nad Đorđem Lukićem koji se sjajno postavio i zagradio loptu. Šansa za udarac sa ove pozicije. Sjajan prodor po desnom boku. Na kraju izlaze sa loptom van linija igrališta tu igrači iz Alasa. Vidimo i rezervne fudbalere koje za sada bar neće ubacivati u igru Nemanja Knežević. Nestrpljiva i Ana Popović u ovim trenucima. Čeka taj poslednji zvižduka. Sada korner koji još jednom izvadi Relja Janković. Dosta snažna lopta koja je uvek problem u kaznenom prostoru. Pas za golmana Đukića. Pokušat će ovim dodavanjem kroz sredinu da pronađe nekog od svojih saigrača. Milić. Posle loptu na drugu stranu, sjajno dodavanje Đurđevića. Pokušao je Šimić, koji u ovim trenucima na desnom boku. Janković. Ponovo na sebi ima dvojicu igrača i to je dobra stvar koju radi Relja Janković tokom čitave utakmice. U deliću sekunde, dakle, kada ovaj dečak primi loptu, odmah su dvojica, trojica defanzivaca oko njega. Vidite koliko je prostora bilo tu u 5 metara i Adam Đurđević koji je čekao taj pas na drugoj stativi. Lakši deo posla svakako za njega. Akcija u kojoj su dakle bili Dronjak i on. Ali je lopta na kraju završila u golautu. 30. minut. Poznato je jedino arbitru Miodragu Mitroviću koliko će se još igrati ovaj meč, a on je sada upravo označio kraj ovog drugog polufinalnog duela Arenine Lige šampiona za opštinu Stari Grad. Iznenađenje, dakle, u ovom drugom meču, ono što nije pošlo za rukom osnovcima iz Kralja Petra I jeste dečacima iz braće Baruh koja odnose pobedu, na kraju rezultat 2-1. Prva pobeda za njih kada je sa suprotne strane igrališta Mihajlo Petrović Alas svega jedan gol i to je zaista zanimljiv podatak, odnosno jedan udarac, izvinjavam se, u okvir gola su poslali izabranici Nemanje Kneževića za 30 minuta. Posed na strani dečaka iz braće Baruh, 7 šuteva koliko su poslali ka golmanu Vuku Đukiću i rezultat koji im zaista donosi dodatan vetar u leđa pred taj revanš meč koji će se igrati sutra. Od samog starta su dobro delovali na terenu igrači braće Baruh. Dobro su se pre svega osjećali sa loptom, pretili su od prvih minuta i Andrije Jeftić. Gledamo tu šansu za Đorđa Lukića kada se isprečio golman Vuk Đukić. Pogodak koji je postigao Vuk Krivokuća i rezultat sa kojim smo otišli na odmor. Zaista sjajan njegov prodor kroz sredinu Krivokuća koji je bio odličan i u odbrani lepo je tu zaobišao Đurđevića i matirao golmana Vuka Đukića. Finiš sam prvog poluvremena, pogodak koji je očigledno, bar u tom delu, uznemirio osnovce iz Alasa, ali su se oni dosta bolje ponašali u nastavku. Lopta koja je stigla do Relje Jankovića i praktično u samih 2 minuta drugog poluvremena izjednačujući gol koji je postigao Aleksej Milić, koji je nakon toga imao i nekoliko dobrih udaraca. Nije dugo bio na snazi taj nerešen rezultat. Igrač koji je ušao sa klupe, Uroš Popović, se nakon toga sjajno snašao i postigao drugi gol i doneo pobedu praktično svom timu. Selimo se na teren i čućemo izjave dvojice, odnosno sa jedne strane Ane Popović i Nemanje Kneževića, a na licu mesta je koleginica Anđela Babić-Veličković. Čućemo najpre Anu Popović koja predvodi osnovce iz braće Baruh. Ana, ja vam pre svega čestitam na ovoj pobedi i moram da vas pitam da li ste se nešto posebno pripremali za ovo polufinale? Hvala vam na čestitkama. Pa od početka uvijek isto da odigramo čvrsto. Zaista danas su
Cijelu utakmicu momci se borili i mislim da su ostavili srce na terenu. Protivnik je bio dobar, pokazali smo s jedne i druge strane fair, korektnu igru. Čestitam Alasu na stvarno sjajnoj borbi, a čestitam mojim dečacima, mislim da su bili odlični danas. Hvala vam. Hvala vam puno. Čućemo sada i trenera osnovne škole Mihajlo Petrović, Alas Nemanju Kneževića. Nemanja, zdravo. Igra kakvu nismo navikli da vidimo od vašeg tima, pogotovo u prvom poluvremenu niste imali čak ni jedan šut u okvir gola. Šta se danas dogodilo na terenu? Tako je, upravo ste. Danas smo jako loše izgledali na terenu. Loše smo započinjali napade iz odbrane. Iz loše odbrane je išao i loš napad. Pokušali smo da se trgnemo u drugom poluvremenu, nije uspelo. Danas je Baruh bio bolji, zasluženo je pobedio. Čestitam im na pobedi. Čestitam i mojim učenicima i pripremamo se sutra da budemo bolji. Hvala i srećno sutra. Čuli smo trenere, a sada ćemo čuti i utiske igrača. Najpre će mi se pridružiti Vuk Krivokuća, fudbaler pobedničke ekipe. Vuče, zdravo, čestitke na pobedi. Sjajna igra danas, imali ste i podršku sa tribina. Verujem da to u ovakvim trenucima znači. Da, pa značili su jako navijači i pa igra naša je bila jako dobro, smo počeli, prvo poluvreme malo smo smireniji igrali nego obično i to se isplatilo. Hvala puno i srećno sutra. I za kraj ćemo čuti šta kaže Aleksej Milić, fudbaler osnovne škole Mihajlo Petrović Alas. Aleksej, zdravo. Moram da te pitam šta se danas dogodilo na terenu pa ste izgledali slabije nego inače? Pa igrali smo dosta defanzivno i slabo smo igrali, pa smo onda u drugom poluvremenu smo malo ofenzivni, ali očigledno nije bilo dovoljno. Šta ćete promeniti sutra? Pa igrat ćemo bolje sigurno i da pobedimo. Hvala puno i srećno. Čuli smo utiske iz oba tima i to bi bilo to sa terena za danas, a mi se vidimo i sutra u isto ovo vreme.